Nalazimo se u Udruženju srpskih ratnih veterana Srbije. Ovde smo sa gospodinom Željkom Vujkovićem, predsjednikom Udruženja srpskih ratnih veterana Zrenjanin. Ako možete, recite nam nešto o udruženju, kad je osnovano i koji su na ciljevi. Ja sam u februara predsjednik srpskih ratnih veterana za grad Zrenjanin, inače pre toga sam bio na funkciji predsjednik osnivačke skupštine. Udruženje je osnovano 28.11.2011. godine i najviše se okupljamo oko problematike, oko zakona i oko tih problema ratnih veterana. Znači, prvo smo se zalagali za zakon i za ove ratne dnevnice da ljudi dobiju, da bez diskriminacije. I udruženje jako lepo funkcioniše, ima nas negde oko 1400 članova, ljudi su sa teritorije opštine Zrenjanin, znači iz svih sela, znači imam članove iz svih mesta. Borimo se prvenstveno da dobijemo ovaj zakon. Znači, naše udruženje potpisalo je i sporazum sa Sberbankom na saveznom nivou i mi na lokalu u Zrenjaninu i naši članovi imaju pod povoljnim uslovima bankarske usluge u Sberbanci. Druga stvar, za ovaj se zakon zalažemo. Treća stvar, mi smo se kao udruženje izborili na teritoriji opštine Zrenjanin za naše članove da imamo popust na son 50%, na parkiranje besplatno 100% i na daljinsko grejanje koje je prikačen da ima 50% popusta. To je, znači, svi su odobreni na socijalno-ekonomskom savetu koje je bilo do 22. februara ove godine. I znači, ostalo je na nama, gradonačelnik nas je zamolio kao udruženje da obavestimo svoje članove, da oni dođu u udruženje i da ih evidentiramo ko šta koristi od toga i da bi te spiskove dostavili, da bi na prvom gradskom veću ljudi ostvarili te popuste. Ljudi su malo uspavani, da li su se malo demoralisali zbog ovoga što trenutno nisu dobili te ratne dnevnice, pa ih ujedno ovim putem pozivam da dođu do udruženja našeg i da zajedno, da ih upišemo u ove spiskove, da bi ostvarili te popuste, jer mi smo grad posle Beograda prvi koji će imati te popuste na infostan i na besplatno parkiranje. I zato pozivam ovim putem, znači svi da dođu, da se javi u udruženje i da to rešimo. Znači, to nam je nešto prvenstveno, a i uz pomoć Saveznog udruženja, znači imamo izuzetnu saradnju i zalažemo se za ovaj zakon. Znači, sada je se vlada formirala i sada ćemo da navalimo, da pišemo dopise i sve da vidimo ko će nam biti ministar za socijalna pitanja i znači nećemo se okaniti dok ne dobijemo zakon o učesnicima rata, znači o našim veteranima i njihovim porodicama. Ovaj zakon postoji za ratne vojne invalide, kakav je takav je, ali postoji neki zakon, ali ovaj zakon za veterane ne postoji. Svuda u svetu ljudi imaju zakon, mi nemamo i zato ćemo se zalagati maksimalno. Znači, ima još jedna stavka, znači u Baču smo bili u subotu, pre toga smo bili u Kikindi, znači borimo se da sva naša udruženja u svim gradovima da ne postoje spomenici učesnicima rata od 90. do 99. da se podignu spomenici i da stanu tamo imena svih ljudi. Zalažemo se da se naprave konačni spiskovi, da se niko ne izostavi i da na spomenicima budu ubeležena godina rođenja i godina pogibije toga borca. Znači, mi, na primjer, u Zrenjaninu imamo pred 2-3 godine podignut je spomenik palim borcima i uz pomoć, znači, politička je volja postojala i ploče su stojale godinama, ali nije bilo saglasnosti, pre 3 godine to usaglašeno, podignuto je i zahvalan sam svima što imamo obeležje u našem gradu koje je to izdejstvo, a znači zato se mi sada zalažemo da to bude i u Kikindi, i u Baču, i u svim mestima gde nema, gde postoje naše udruženja i gde ne postoje, zalažemo se da imaju spomenici palim borcima i to ako bismo uspeli do Vidovdana da postavimo svima te spomenike. A to je dan veterana? To je dan veterana i tog dana bi bilo najbolje da do tad bude gotovo i da obeležimo kako treba. Dan veterana će biti najsrećniji svi zajedno. Ovim putem bih želeo da pozovem sve naše veterane, učesnike rata od 90. do 99. godine koji se nisu nigde registrovali. Ljudi su se malo povukli od svega, da se jave u naše udruženje i da se jave da zajednički da se umnožimo i složimo, da ostvarimo ove naše ciljeve. Znači, donošenje zakonja, podizanje spomenika pali i sve ostalo što nam po zakonu pripada. Hvala na razgovoru.
sigurno ćemo razgovarati oko nekih novih i drugih tema. Da će Bog da dočekamo, a video da se radujem da dočekamo sa novim spomenicima onima koji ih nemaju. Tako je. Hvala.